Maloi lau mali e aho e ki mo lele i Tonga ko toa pe whiawhia ki taritari lele ki mo tolu ki o mo uningongo mo le o Tonga uluan ki mo i waka mafoki e Televisone Tonga ki he howani. Waka i koe ki ngahi ulu i Ongoongo. Tō ki mua a whewhikao sione o tu homa mau o tu lamo la paha Tongatapu i ko listo hi tapu ko si a tōtai ki ta wanoa wawa. Whaikai i he pole po tu ngau i ngowe e pehena e hōwha fufu watu e tapaka Tonga ki no sila. Pea lava i lelei e whanau wako i toko wangau hiwanoa ngai whinga ko i mala e keke i whaita wako o i tauni i a biako whalau tahi whakololo o i haumea ko a whasai nisi whateknikale. O ku tepe me ngā hitaranoa kehe ana iangi pe whoki ta wakai ki whamumi taha me mala i o i sipotika i mua whoki tu unga o i ea. Ko i wakai lewa eni ki whakaikiki. Na i guna ki utu lao mo la paha Tongatapu ai kaptene korisi ko si atou taiki ta o whakaako wanoa wowa. Ko e tūki mua eni a whaiwhikau sene o tu homa mao he korisi, hilia e kakato e whinga ko i he proklama ko maalunga taho e ako anga a e Bachelor of Divinity i he tau e wha. Na e toki whikawaki ai a popi le nati o hawe loto puke mo okalani no sila. Ko e whaikiki e talanoa ko ia mo vai whanua tūpola. Are koe ni o tūki mua i e korisi, o aluia ki utulau, la paha, taila sea tautai Tongatapu, ki a whaiwhikau, sione o tuhou mamau. Ko e tamapilinisi ka launi tupoto a ulukawaha, i hene mea koe whawhalanglangi i he wau tanak tuunga e korisi ko sea tautai he pompongi e ahoni, mono whake e pale ki tuki mua taha e korisi, ke tau whakaako wanoa wowa. I he mea tamapilinisi ka launi kai aho pe nia i kuna pe mulawa mea, hilia e wā i hala e whanongako i he taulahi. Ku whawhita i he o toa mawhi, mu i kuna mu wako. Muna ke mu whakako e ngāwe ke ki ngata peke siasi, mu tau ki whanua ne whoki. Nau toko osmei muau me ki ako e ospe lau maina kone mo osi. Au kua te ki karasia koe e tangatai ki profese taha. Ko ne karasia nai au whikauku mo e whaututuni e pureanga. Nane ka mata peo tala noa ki ngai mea mauinga ki mātunga me ai e ngai tu e whaututuni. Ngai mea mauinga ki pureanga koe whanua ko ia. Nai tānoa mai peo, koe mea ko ia mai mei hange pea ki kāpasa. O kulahe ngai mea e keke lava o ngau aki kene me pure e olo e tau whai wholau. Ko tui pe koe mea da tau o kumutoka ngai a mutolo i Tongani whoki koe Tongatapu, koe lotu. O malo koe ngai whanua ke he koe ngai mea whaka demokalati, koe ngai tatonu e tangata, mi o whiofi pio. E o whawhetai hono mo whawhi mai au, ki o ka ono whawhiwhiai, o mo ikuna e ako. E ko mo tolo, ko mo tauhi, mo whatontono e ki kapasa mauinga koni. Whaasia ki pē, i mea nei wāku me malanga atu o luaki. E ko tui pē, mo ngāwe ki pē kapasa taha pē. E ne whalawhalai tāne ngā malanga, e pē, koe ngai tā wāki o mau i Tongani, koe kai ki unga ko mo ko apoto, koe ngāwe lahi ko mo lawa, koe uinga pē, ko no tuku atonga mai o tua. Au ki he toko o wangi au tupu e whana wako ni na wako he korisi he tauni e ngahi polokala mako ke he nima. Ai a koe polokala mako PT pe koe Bachelor of Divinity, koe ako teolosia pe Diploma in Theology, koe ako tau hikakai pe Certificate in Pastoral Ministry, whataha mai polokala mako tau taha i kau whaiwhikau whakakato i Tongatapu. O ki ai whoki mai polokala mako mai kakai whiwhini kana i kai malawa ke whahoko he tauni ke hike whangatangata o e vailasi COVID-19 taha hiwa.
Kai neongo ia ni malawa pe he potungau e whawhine ai kolisko sia tautai o whakakato e ngai poloka lama a whawhine ai ne utut uni pa me he potungau e whawhine ai sisi. Kai kehe kai ngai poloka lama ako ni kai tuki mataha he ako tohi whamoni ako he tahi kakai ne mauia viliami fuka tau paki kai ua ki ai a selu vaianga wamo. Kai ako diploma e teolosia ne mauia e Sarah Rampensano kai ako matai tohi lewa nei kunaia e takse ako anga ki he wanoa wowa whai whikau sione o toho mamau pe aua ki ai apopile nati. Ke uhi polokalama ako malunga taho e api ako ai Bachelor of Divinity ai ne ukto me ai he kapteni e kolisi he tau kotoa ko e tau uloaki ne mauia ki makapaeo mo houma Tongatapu e Jeremy Seft Diploma Vuna pe aua ki ai a hiksa uhila pe mi makave vavau mo Port Moresby Papua New Guinea. Ko e tau ua ne ikuna e Kalistofeni likiafu me pe tani mo angaha eua ka e ua ki ai a talakai fuavao pe mei holonga vavau. Ne mau lewa e tau tolu e mei vila he ofa eukaliti pe mei matahau mo Nuku'alofa Tongatapu ka e ua ki ai a haloti uhila pe mei makave vavau mo Port Moresby Papua New Guinea. Lolotoa ni he lipoti whatau ai api ako ki he tauni ne pehea he pole ako e kolisi whai whikau te ki tā paula noa whila tū. E kamata i pehe tau fo'ou he polokalama ako mata i tohi Master of Philosophy mo ngā he polokalama ako ko tutu uni he konfelenisi ke whahoko i he tau fo'ou. Pehe toki tā lātu o kua ko i ngā he polokalama ako ni i he ako angai he lea whakatonga pe mo lea whakapilitania kāku kei tui pe korisko se atau tai ki he mahu inga e lea whakatonga pa mo ulunganga whafonua. Whaako he korisini ngā he polokalama ako ke he nima pe aku whai ako i pe he lea whakapilitania mo lea whakatonga. O kei tui bea e ako ngani ki he taulama, ai kaimeri o e ako o tokata moritoni. Ka ako i le rei e tonga, i he rea tonga. Ke mao e mahino o whakatonga. Ki he mooni ko ia tene ako ki ai, tene ala vei pā moha taha pe i mamani, i he mala o e ako. Ko ia ai o mau whai ako i, ai whanau ako he rea tonga, mo whaono ngā whakatotolo i he rea tonga mo rea muri. Ko wha moonia ke he langi mamao. Aene a whioka koe uruak wha. Ne tōwholo whola. Whare a rea tawalwalua i Nuku'alofa. Nā ne wholo au pehe. Ka more a rea mo urunganga whawhonua. Koe more ia ai whonua. Kua whatu ai pehe pule ako e kolisi e ka vinga ngau e kolisi ki tau fo'ou. O kau ki ai e whie mau ke whakauho ai tō taha ngau e pa mo e whanau e kolisi i he apasia ki o tua he koe kamata anga ia o e poto. Ika iko ia pek nau te tewa tai peke ono whailonga i he tau fo'ou, ai katoa ngai o e whitungo fulmani matau e ako anga, mo ngahi palani whalakalaka. O kulau e kolisini e polokalama whalakalaka koe polokalama ako. Koe polokalama whalakalaka koe toa be koe polokalama ako ia. Ke ne teu ia tangata mo e whewhine. E teu teu atu ke ngāwe e sesi. O ngune tomua ako, pene sio he ngāwe whalakalaka. O kai ko ia be ko polokalama ako ko polokalama ke ne whakaivia. Ai kolisini mo kau ngāwe. Ki whai o ngāwe ako be mo e lotu. Ai kai ko ia be ko polokalama whakalalaka. Ia ro whakau kau whakabusinessi. O tauhi a hono hua tu mo hono humai. Kai maa ngāhi mea o makme ai. Ke whakakato aki ai ngāwe ai kolisini mo sesi. Teu be ai kolisini. Ia tau ni ke langa, ai whare whamanatu, tau whinua fulmani mai korisi, ai au hoko ia, ia tau who'ou. Whengawe ake ai korisi, pa mai koristu tuku, ia teu e whai ai langa koe ni estimati ke tolu ke 5 miliona. Pe au whai be ai teu, ke kamata ai langa koe ia he tau who'ou. Wala laka hono wā ki simana, e langa e wharekai e whanau whenau estimati ke panga e walumano. Ko me alfa mag mai, New Zealand High Com, panga taha mano hi wafe, pe whakakato he korisi, ai toi ngā ke lava, ai whare koe ni, koe ke mau mea toko ni ai whanau whine. Ko whoto ke whai halanga, ke ai ngata anga o apini, ke malo e no fō, pe wharere ai mo ha whama sipi ke tokoni, ke ngā o ai korisi. O kei te tari be, ai korisi ke mau, ai ngā ue katoa be, i hano savea i a kere me potu ngā savea, ka kamata i ngā ue ko ia. Koe korisko se atou tai, koe api ako tohi tāpui e sas pisiliana tātai nā tonga,
Ne fotu he tau tahiwa whāwalu koe mā imoa e nea fio Queen Salo te tupou tolu. Ke si ai e tautai tangata ai sesi ki he pule anga o e otua i he taimi ko enu tau langai pa mi taimi ki i tāniti. Kai ke he koe sea i he wau tānak tu unga e kolisi ke tau ni koe whaiwhikau tu i pulotu whale tau koe whaiwhikau sea e whaifunua wawau pea whawhafonga ICC he Palestini le o ICC koe whaiwhikau take tā heneli itali ai niumi tolu. Mai ngongo ai le te Ongoongo Televisone Tonga kua whaifunua tu pola. Na e whaikai i he pōle potu ngawe ngowe me tako ni moe wātātā ai whamatala o pehe na e ho whakafufu watu hatapakatonga o whihono lahi e kilo kalami e ono ngeau ki no sila. Koe li eni a ono poke e he wākastoma no sila e mata pule business o kalani i ngai weke ko mali watu whakataha mo tapakatonga kilo kalami e ni mangiao hiwa tolo. I ono whaike eke ngongo e le te Ongoongo Televisone Tonga e pōle lahi e potu ngawe ngowe toki tā Viliami manu. Ko no ho watu e tapakatonga ki no sila ko ini, nei kei ko ha ho whakafufu, ka koe tono no pe i he ilo ki ngai ngawe whakapepa o fie mao mai e no sila. Nā ne pehe ko ngā maheni pe a hono tātu e tapakatonga ki no sila mo Australia, ka ne o sililiu e no sila e nau lau ki hono ho watu e tapaka o whakatau mua ke whakome siale. Koe tapaka, nea kei ke i ta pehe, ke i ta whakafufu, koe i ta mga maheni pe mau tau ta ke sau. Kata sa papa se te mani, te au ni te te takatonga. Te panga te tangai mahana tonga te te. Ai te tangai te whaoi sa ti ni te papa koe ni te whaoi. Te koea koe tako ka sili e lawa ni sila. Te oange tapakai, koe koloa, koe ni sila. Te koe ni a kiei, te koe le maha houta, te oa ka sili siare ke me te. Ia kore lewa hao mo tua au ke kasta i toa ni sila me he me te. Te te i ta tapaka. Tōpu me he palopale ma koe ni na e hoko whamawhai ai e toki tāpina mi manu ki kakai e whanua. Tau te whito ini ka te kinau toro kunau whaahuta paka ki no sila mo Australia ke whapapau ipe. O kunau mui pao mo whakakato e ngai whima o whakastomu ki hono tātu e tapakatonga. Tau te whito o ka pau ko hono uta whakomia siale ki tua pule anga. Ne te pehe toki tāpia mi manu, koe ka uta tapaka katoa pe ki toa pule anga tau te whita ki no sila mo Australia, koe tuku hau lahia ko pau ke nau totongi. O kumahino pe whoki mihe li pōtia ngongo One News a no sila, na e whawofua e wākastoma no sila whiunga mui panga e tāte smale 8 miliona, ai tuku hau koe ne totonu ki tānaki me ngai tapaka tonga neu tātu ko ini ki no sila. Kei kei kono mau he kastomoa no sila uta kontina me tokoni ne whaoa i tapaka koe ni i he mahinani na e pūke i mata puli business o kalani ka koe tonga o whakailoia ki hono hūtai whalao watu o koloa tai whakalao mo i ngahi whakailo ke he pē. Nā e whakahoko i a honi e holwha manato kuni sālo te o au tāna ki tu unga pia ko whalao tahi whakololo o e hau. Mo ko anga whasai nisi mo i whatekini ka lepe koe test. Aia na ilawa ilele iai e whana wako e toko wangiao hiwa noa ngai whinga ko he mala e kehe i whai tau wako o e tauni. Ko e whaiki ki tarana ko ia ki hoani mo alistupo. Whatatau ke ripoti whatau i pleanko o ia ko anga whalautahi whololo o hau tala no ha whoka na ni pehe ai. I whepueru ta wanoa tahi wana e whiunga mo i toko wangiao wa nima na na wako i ia ko anga whasai nisi me whateknikale. Pea ienea o mai ke ahoni koe toko wangiao taha nima pe ene kuna mautohi whamo o ni ako, a ia koe peseti pe ia e whituwha. Nani toi peheka pesete waona o e whana wako koe kai ke nau kau i he tānak tu unga e taoni, koe ni ihia na nau hua tu pe ki he ako o mahina koe kai kona mala e eni pea nau toi malo lo. Nei iai mai ni ihia na nau mau ngā ue pea i kai lewa ke nau toi whoki mai o hoko ato e nau ngahi polokalama ako, pea pehe whoki ki he iai ni ihia na nau whao whamiri fo au, pea hiki atoi pe ki ngai whanau muri, o i kai hatoi whainga maari e ke whao sei e nau ngahi polokalama ako. Koe ngahi whailonga ako nei whaki e ahoni e apia ko whalautahi whalolo o i hau, nei kawa ia ensinia pehe ki whalautahi mo e ngā ue whakakau waka ke toko whitunga fulma nima na nau lawa ilerei. I he ako anga whakasai nisi mo e whateknikale nei whaki ato ai ngahi whailonga i e mala e koe tofunga, koe ensinia whauhila, mi sini mo whitingi, koe vali me alele, koe ngau e whapalama pia tānak whaoa tuki ai i he taoni,
ai kasa. Ia mea koe ai eiki pale mea hua kawa me liko lo tonga e wau tānak tuunga nani me ai. Koe tānak tuunga wha osi pe eni ai unga ko anga i he malmalo e pule anga ai koe tau fo ou. Koe uruaki tānak tuunga ia i he university wha whanua a Tonga. Nani toi whalotolahia ki he whana wako koe ni ke oa ngata heni ai whainga ko kai toi hoko atu i tau fo ou i he university wha ou wha whanua a Tonga o ka manaki ke whotu o. Ko hoko ai apea koni, koe whae ki ati ki mautolu, mo i ako whateknika rei Tonga. Ka tawange pe e holoi tau tangata. Koe urat whane mo koi, pe lang mamao, ke whakainasa Tonga, he lot whakarisia ne moe ako. Ke maua e Tonga, o tūtai. Koe Tonga ke tū he taimi, pa kei mau meria i tānit. La hono whaa, ne mokoi, ke teke ako, ai whakololo e hau. Koe uhi, ko tau hala i tahi. Pea hoko atu, ke teknika le ke langa uta, pa ke langa whoku mota. Ko whakalaki whoki, o ngahi e lia ako, i hongo ako angani. Hange ko ia, na e whahoko atu i he pule ako, ho kau mai ene kasa. O kia e tikite le volo ua, ai na whakau ai aho ni, pia kuna rotonga le rea atu ki he tikite le volo tolu. Koe mau anga i vi, piko sustainable energy. Pau rotonga whakaos ngā ue, pia mo tien ki UAP, piko waa ko ia au na whapapau i alelei, o ha mata i tohi, piko ha certificate. Ke ia i ha tikite le volo ua mo tolu, he ngahi malai ke he hange, koe tufunga uhila, engineer, tere uka mea palama, kau maa foki a peno piding moi vali. O ki ai foki mo whingau aki ke mao e silapa ke hako engineer, mea lere, pe mea ngau e mama wha. O ku mahinu pe foki o kia i ngahi polokala mako e walu o kuako i ngahi kolisi, i ngahi e lia ko ni, o kawai ai kolisko tupou, ako maa lunga lia hona, pea o ku kau mai ki heni mo ngahi ako anga kolisi i he tuku i motu i toke lau. Ma ai ngongo ai leiteo mo i Televisone Tonga ko a listupo. Kua le ko te potu ngau e ngowe e holo aki peset e wahi mai fua o e ngowe ne o tātu ki tu apule anga i he ta uni o whakahoa ki he ta o kōsi. Ne whe unga mo i toni e taha mano, taha whe ma fitu walu, a e fua o e ngowe nei malawa ke u tātu i he ta uni ki tu apule anga. Ka koe whaiki ki tāna ko ia mo senori tātu i mai. I he mea e ki minista ngowe no pele fohe lo tonga whi mea ake li pot whata ua noa wa tawa noa ua potu ngai ngowe. Ne ongo e holo e uta e fua e ngowe, kana e hiki hake ahono o tātu ai niu, kawa, hina, koloa whakatonga me huhua i nonu. O ku kei maa o lunga pe e mea kai foha a ke toni ni maa whi tupu, ai koe mani oke o kulahi taha ahono o tātu, patoki hoko ki ai uwhi. Lolo tonga ni whai eke a ngonga le te o tonga me pule lahi potu ngai ngowe to ki tāwile mi manu, nā ne whamala ala e ke mga tuunga ai holo ko i ahono o tātu ai fua o ngowe ki tua pule anga. Koe tuu pe ai waka. Mani muna tuu e waka ia he tawe pā mo ngāwhi. E a hoko mai me whakatapu i koe COVID-19, tau whemu o wakala. E waka uta. Pe tau whemu e o ki uta ko o tāki ki he ngahi whakomesiare. Nā o peo tāko mea kai. Ana kai ki toe. Ai koe tupu ngā pe. Kau pe ilahi pe ngō e whanua. Poko inu whai te mau sawe. Fua ke lahe mau to e kakai. Pe mo e kako mau lavei i he lahe kone uta makai. E uta whakamoi moi. Uta kone he koe uta whamoi moi whanau. Kau peta o taha mane ki tanga e hongo fu. Koe awakano whamiri i muri. Koe uta ulahi taha. Koe tau kosi, tau atu. Koe container e whangea tupu uta whamoi moi. Ko container ka ni uta ko mesiare ko ave ke whakare kolong, ne? Container pe wange auto. Aga me mahe tolo e ua e koloa uta ki muri. Ko e whamoi moi. Ko ni ki he whamiri moi. Ko mea ko ave ke whare koloa, mahe tolo peta. O ku whafuafua koe whamiri e tō taha mana o kuna umauanga mo ui me he ngowe. Ko li pot whakatau e potungai ngowe i he tauni, na e make hea me heanga maheni e li pot whakatau o e tau kotoa,
Koe uhi na ia ngahi tokanga make ke ta uni, koe hui koe onga whakaewaha I Sanuali, mo e tō e COVID tahi wā. O koe whakaami potunga ngowe ke toko nia ngahi ta whaake koe ne wesia, koe hui koe whakaakea kai whanua ke whapapau I oku mohu, hao mo malu a mea tokoni ai whanua. Kai kehene tari e peli pot whakata ua noa watahu noa wau e potunga ngowe, whakataha mo whatontonu ane afi o Ikai, hafka haloto. Mai ngonga le teo me Televisone Tonga, kwa osnori tatu I vai. Pea koe uhike whakaututu ke toi mawhanangi ai ea o mamani o kutekei he potunga ngowe e mahu inga o proklama tō a kau e taha miliona. Koe whaamu ke tō e he kau ngowe ko toa pēna a moe ka kaipe o he whanua, hangahi fuu a kau ke to koni kona whasisi e mawhanangi o ea. Koe taha eni o ngahi ngau e na e tō kei e whamamafa, ai whakataha e kau taha whamamanilahi o niu koe uhike ngahi wesia ku hoko ke sektoa o ngowe topu me whiririwaki o ea. Koe whataha koe ni ka matanga I he moni te o whaosi ki he whiawhia ahoni. Koe tau mua e whatahani ke whaiha mea ake ka minista ngai whanua me mipa e wanoa kawai a Tongani ki he ngahi ngawe e malawa ke whai ke whawhipaki ake ngahi whiririwaki o ea hoko ke sektoa I ngowe. I whamatala koe e Pulelulu potu ngawe ngowe to ke tābirami manu koe tokanga ka mawhanangia e ea o mamani e ngangana ai matala koia o niu o Ikai fua. Pe hikai ke foha pe fua e ngai ngoe foha hangi koe uwhi me mani o ke. Uhinga ku whai ai proklama koe ni. He ku hangi ko ku lawe koe ni nai koe ne au koe a tikiri o tōrua. Pa koe ki toi fua niu. Pa ne au koe tikiri o tōru lima. Pa koe ki toi fua koe ne. Pa ne au koe tikiri o tōru fit, tōru wal, tōru hima whanoa. O koe ki toi whohan mani o ke, moi uwhi, moi talo. E mo ui bea, mo ui whakalau. E koe ki toi whohan. Pero mea ku whae e tokanga, koe hae mea ke whae. Koe mea whae ka tau tō akau. Tō akau ke toko ni mahano tō e kasa ko uhingai maa whana maa mani. Ai koe kasa ko ni me ngawe ke lolo he mea lele. Pe mo e misili uhila, mo e hafo e misili pe ngawe. Pe koe e koe whatokanga mai ke whonua. Pa koe mto akau koe ni wai ke foto, koe kawenga, koe tō fuakau e ahoni, ke kahau e whanau a pompongi. Pa koe tau muai koe tō fuakau taha milion, ki wafi wanima. Nā ne pehu Ikai ki ngata pēr to koni e tō akau ke lahi ke whasisia e mawhana o ea, kau whiamau ke tō whoki mo niu ke lahi. O kumaatunga eni I he mahino, e malawa e he niu o Tongani o matuua ki a whaapi sai koloni e hoko ki e whanua, ki hika taha eni I he mauanga mo ui I ngai whaamiri lahi. I ene behek whenga mai ai e ngahi whanua o ku nau kawatu ki whatahani, ke aweha nau pulopula ke tō I ho nau whanua takitaha. Rotonga ni pehe to ke tāwirami manu koe niu koe taha I mauanga paanga le le ki ngai whaamiri Tongani, pe alahi moho nou tātou ki tu apule anga. I ngahi tau ki moini mai na e holo I ngahi huta kontena niu ne uta atu ki tua pule anga. Tupu pe eni me he lala a ne hoko I ta wanoa taha whaua o mai pe ki sai koloni ko kita, pe a o mai pe ki ngo whae waha ni hoko I Sanuali. Ka koni oswe mahino a keni me pule ko ia whaama tino pai, ke toi wha malo hia mo whakalahi ngai ngawe ku whai kono whakai via, ai ngawe ko ia ki he niu I he whaamani ki hiko no uta atu ki tua pule anga. Ko e uni ngongo whaloto whanua pe ia koe mala e spoti hoko mai o kahili eni. Malo e rei, malo e lava mai ki o tau whare koroa PDH. Mei he hen polo, kua o whakolo e tama pilinisi ka launi I tupauto a ulukalala ai ngo timi whawhanua hen polo si hifo I tau tahawalu mai wanoa antongani a ke hingoa koe tonga e Tritons koe makamaire eni ki o ngotimini I he e nau teuteu atu koe ian ke wholau ki at motuku ki a pongpongi ke nau wa inga I he whiauhi ipu koe ian ai Oceania. Koe ulaki whiauhi eni ke nau kau ki ai, pe a ok malmalu whiauhi ni kau taha whamamanahi koe ian a hen polo pe koe IHF. Nai taitali e he tama pilinisi ai o ngotimini I he toa ko hangai toke lau, o whahokoi mohono whakoloa ki nau tolu, mo e hingoa koe koe Tongan Tritons e tōna ki o wike ko o si. O ko mahinu pe whoki koe Triton koe hingoa e mhingahi talanoa talatupua ai whanua koe ko kalasi, ai ko Triton
ko e tahai o e kau o tua ko ia o e tahi. Ka ia whatatau koe ki he whamatala me Palestini ai kau tahin polo ko ia a Tongani tak toa tau mo i peau. Na ni pehe ai ko e whakoloa ko e ni tama Pirinisi Kalau ni o ngawe aki ko e hingoa ko e Triton na e matuunga ia. Na ia e wakatahi mo e hingota tau na ni whahau whekau ngawe whawhai whekau mo e kakaina e whe mao tokoni. Pea i ene pehe na ni whahoa eni ki he malawa koe tongani o kei hao me he pā koe mo unga awhi mo e hake koe pea ukulana e hoko i Sanua Li. Na e whahai pe e kautaha hin polo koe a tonga e nau taitare rei i he loto a hono mao koe a hingoa koe ni. Loto ani na e whawhei e he talawhikau lahi koe a Australia ki tonga ni Her Excellency Rachel Moore ai ngahi timi hin polo koe a tonga pe whoki ke kau whai a ko ke ngahi polo kalama makehe ke wha aki ai nau poupou ke ngahi timi o tau te whito eni ki he onga timi koe a manaki ke nau whala watu ke otumatuku ki. Na e wahe e Rachel Moore ki he timi si hifo i tau taha walu me si hifo koe tau wanoa ka pau o nau mao e loto li o amatuku pā e iai e ngahi whainga maali e tēnā wa o sia. Na e pehe e whai ako hen polo koe a tonga sa wa Moharam ko e me alahi eni kia ki nau tolu ai lawange koe ai talawhikau lahi koe Australia mo Britania pe whoki ki he minista koe pot ngā ue ki ngā whaloto whanua o poupou ki he ongo timi. Loto ani nei pehe e he Palestina kautaha hen polo koe a tonga tak toa tau mo i peau o ku lahi e ngahi whakalakalaka e sipoti hange koe hen polo o tala me Sanua Li o he tauni. Pea o knau hanga nā kia to eni ki he whiauhi whiawhia koe i he otumotuku ki. Ka kehe koe whiauhi ipu koe i Oceania koe whiauhi whenga kualifia ai a kapau e iai e ola lele i he ngahi wa inga koe o ngoti mini tēnā lawa i peke ngai whiauhi lahi koe i whahoko i ulope i he tau fo ou. Malo e rei, malo e lava mai ki o tau whare koloa PDH. Ki mua pēn tau mawai, te toi wakaingi pehen ki he ngahi ulu i Ongoongo. Tō ki mua whai whikao sene o tu homa mao o tu lao mo la paha Tongatapu i e kolisi. Tohi tapu ko e ko sia tō tai ki e ta awa ngā wawa. Whai gai i he pūle o potu ngau i ngoe pehena e hō whawhifu watu ta pakatonga ki New Zealand. Pea lava i lei he whanau wako e toku wangau hiwa noa ngai whinga ako i e mala e kehe kehe he whai ta wako ko e tauni. I a bea ko whalau tahi whololo o e hau me ako anga whasai nisi mo whakatekini kale. Ko e ngāhi ngongo pia i he lea whaitonga me leiteo tonga o laki me waka Ongoongo Televisone Tonga ki Hawani me whakaamu. Ne au taki ko tonga tupe ngai ngongoni ki roto whale ko tonga pe. Whakamalo atu ki ko tau kei whi au mai ka mō mea.